radiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio. Ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Kuri uyu wa kabiri tariki 19/2023 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse isomwa ry'icyemezo ku rubanza ubushinjacyaha burega mu munyamakuru uzaba kiriho Gakire Fidèle wakoranaga na Padiri Nahimana Tomasi washinze guverinoma y'isi y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro. Ubwo yaburanaga mu mizi, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Fidèle Gakire wahoze ari umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema nyuma akaza gukorana n'iyise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ya Nahimana Tomasi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Bwamusabiye gufunga imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda nubwo we yaburanye ahakana icyaha. Urukiko rwagombaga gusoma icyemezo kuri uyu munsi turiho wa tariki 19 Ukuboza 2023 isaa 8, ariko rwabisubitse kubera ikibazo cyabayeho mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko rya ICMS ndetse no kuba umucamanza yaragize akazi kenshi. Isomwa ry'uru rubanza ryimuriwe ku itariki ya 21 Ukuboza 2023 isaa 10 z'umugoroba. Ubushinjacyaha bugaragaza ko Gakire yakoresheje pasiporo y'impimbano yari yarashyiriweho abo muri guverinoma ya Nahimana. Iyo pasiporo mpimbano ngo iyi niyo bakoreshagaho bageze hose, ndetse ngo yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Kigali ayifite ubwo yagarukaga mu Rwanda. Gakire yaburanye ahakana icyaha avuga ko iyo pasiporo nubwo yari ayifite atigeze ayikoresha ngo kuko yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'impunzi itashye iwabo. Icyo gihe yavuze ko kandi yavuye muri icyo gihugu yabanje kuvugana n'inzego zitandukanye mu Rwanda zirimo n'iz'iperereza. Ubwo yari ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu mugabo nibwo yatangiye gukorana na guverinoma ya Padiri Nahimana Tomasi ndetse amugira minisitiri w'abakozi n'umurimo. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Radiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio. Ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese.